감사해. 시험이 닥쳐올 때에 주께서 인도하시리 두려움 없네. 더 감사해. 고통이 찾아올 때에 주께서 지켜주시니 승리하리라. 나의 모든 생활 속에서 주님이 함께 하시니 주님의 성령 나를 인도하시니 주님의 성령 나를 인도하시리. 시험이 올 때에 인도하시니 두려움 없네. 또 감사해. 고통이 찾아올 때에 주께서 지켜주시니 승리하리라. 주님의 성령 나를 인도하시리. 나의 모든 생활 속에서 주님이 함께 하시니 주님의 성령 나를 인도하시리. 시험의 날이 찾아올 때 주님 지켜주시리. 주님의 성령 나를 인도하시리. 주님의 성령 나를 인도하시리. 주님의 성령 나를 ¿Cómo están? 통역이 많아서 매일 바꿔가며 합니다. Sí, tenemos muchos traductores y cambiamos todos los días. ¿Les parece bien? 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. 죄송합니다.
Sí, disculpe. 사무엘상입니다. Primera de Samuel, 30장 1절부터 capítulo 31. 찾으셨으면 Si han encontrado, 사무엘상 30장 1절입니다. es Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. 다윗과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때에 아말렉 사람들이 이미 남방과 시글락을 침노하였는데 Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. 거기 있는 대소 여인들을 하나도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔다. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, 다윗 그 sino 사람들이 성의를 se 본즉 los 성이 habían llevado al 불탔고 seguir 자기들의 su 아내와 camino. 자녀들이 사로잡혔는지라. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían 다윗과 sido 함께하면서 llevados 백성이 cautivos. 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었다. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para 다윗의 두 llorar. 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈메산 나발의 아내들 Las dos mujeres de 아비가일도 David, 사로잡혔다. Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼 다윗을 돌로 치자하니 Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 다윗이 아히멜렉 아들 제사장 아비아다를 Y 기르되 dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, 아비아들이 yo te 에봇을 ruego que me 다윗에게 acerques 가져오매. el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. 다윗이 여호와께 묻자고 가로되 내가 이 군대를 쫓아 미치겠나이까 여호와께 대답하시되 쫓아가라. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. 이에 다윗과 그와 함께 600명이 가서 보솔 시내에 이르는 뒤떨은 자를 Partió 거기 pues 머물렀으되 David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos. 곧 피곤하여 보솔 시내를 건너지 못한 200인을 머물렀고 다윗은 400인을 거느리고 쫓아가니라. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente Besor. 무리가 들에서 애굽 사람 하나를 만나 다윗에게 데려다 떡을 주어 먹게 하며 물을 Y hallaron en 마시고 el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. 부하가 뭉치에 뗀 덩이 하나와 금포도 2송이를 주었으니 그가 낮 사흘 밤 Le dieron 사흘 también un 물도 pedazo de 먹지 masa de 못하고 higos secos 물도 y 2 마시지 racimos de 못하였으니 pasas, 그가 y lo 먹고 que 정신을 comió 차리니 volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. 다윗이 그에게 이르되 네가 누구에게 Y le dijo David, ¿de quién eres y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. 그가 Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los Cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. 다윗이 그에게 이르되 내가 Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. 그가 인도하여 내려가니 Lo 그가 llevó 온 pues, 땅에 y 편만하여 aquí 불의 que 사람이 estaban 땅과 이웃 땅에서 크게 desparramados 파치하여 sobre 먹고 toda 마시며 aquella 춤추니라. tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado la tierra de los filisteos y de la tierra de 다윗이 Judá. 새벽부터 이튿날 저물 때까지 그들을 치매
약대 타고 도망한 소년 400명이나 피한 사람이 없었다. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre 다윗이 los 아말렉 산을 camellos y 취하였던 huyeron. 도로 찾고 그 두 아내를 Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. 그들이 탈취하였던 곧 무리의 자녀들이나 빼앗겼던 No 것 les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. 또 양떼 소떼를 다 탈취하였더니 그 무리가 그 가축 앞에 몰감에 가로되 Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Hasta aquí hemos leído. 어제까지 그 제대로 수양회를 했습니다. Hasta ayer hemos realizado el retiro. 수양회 전 참석하신 필리핀에 같이 No pude ir al retiro porque fui en la evangelización de Filipinas. 어제 이제 하루 이제 Y ayer como masuroja mato quiero pisar tra diusaron capal tiri como diusaron capal tanto a conter diusach lorki yosna kata ukata acá aron ga haqin qilta tapi pero como pisa Diosana suma arona kapawa kun hamteh diosakha hiskana ay khom qilqtata ka diosana arona kapa aka arona ka diosan chuima pa unyan terakistu kuna bajte khawa sakha aka huchata epin hakka dan ha ko hisusar yaus sarakiatan ha ko ha niwa walikante kunasa wali sumaha Jesucristo hiwawai huchanakas laiku ukawa wali sumaha aiko wilawarta si taipewa huchanaka pakisto kumaki ukawa wali importante ha Dios aukeja ley apayan rekstope ley pero cualieja kititeja pokkeja ukaja bendición katokanisasa hanipe kitisa chikamaja bendición katok keteja ley pokasinja cuatpe Dios aukeja Jesucristo ro kitanstoja huchanak apakere ya caja tektana arusi parak yanis kayato wali pobre payato kata como taque lugaran wa gobierno ha eligina kuna teja wali machanak puno wa pasap ka markan hagiran ka uthana kota como ka markaste la han walin ka punino kuna ksamoy khapayat kun khamsak khsna ko amoy khapayat Komarakiwa mama khasiu kharaki hilahas kuartelar sar kharaki tataha girar sar kharaki papa
haniki out kanya nagpasap na naka. Kumaste amu kwahani kun sa amu yap kaiti. Iwasa ka kwaha at kumaste pinsapan pe kwatempoha wawana kasaki walisuma hakasi pasa sa ikom ukwaha utharkipi wawanaka alchinaka ukwanakaha utanga sipkipa kurateja vacacionanga prekwanaka kwata wale alto tinaka upanaka upanaka wal picha man kasipjeja uka unjasa ukat pe naya ha amuita naya kun hama kaya teja ka naya ra tiempo ha ukonaka kun ham teja nan taika hahmun pachana y komarak ichaja kun ham sa mona prima mana kapajai ku amuita komaste ma hansuin haman pe kwaha amuya preat pi wawanaga kan man ataut hasin pasas patisas komanaga kopi ma tungka piskan marani kayat konaga man ataut hasin yat khulun tatasin argus puri ra kiriato kwatsti kwat qipatwa salvations que tokarak ma sam kaman wana ha amuya Jesucristo gatata kun sans man siwas na katake ha karro mano libro alas kiwa ta kataktan wa inachu sataki ukamaste acá versículo 24 ukpe ulyarta isaha hewasna ukaha ma waqt au kampuni hewasna kataki taqiwa ulyarta tana versículo 23 pero 24 haneo anch ulyarap kiti hacha iglesia nakansa sapharakio huchanito asesa akapi diusan aruna kapaha Jesucristo Jehová palaiku kiponewa justificatata inacho sataki bon hanipone conspactante asina haniwa conshiwasaq loruktant kunachamsa ma waqt awiwaka diosana qomachawe paja Dios Jesucristo no wila warasi wip toqe Campeaca Biblia no hasas queja y nachos tak pono y wasaja qomachataq tan diusan monasiña blaico sewa pacas taqiragi peot queja acá pacas taqipeot queja tiene que 23 versículo 23 cree que como 24 cree que hay con acá 23 saja nepe Jesucristo pal que te jasumja acá walja cristiano ka korean ha como amuya para que pero nayaste y auseato acá versículo 24 Jesucristo jiwa
huchana kah laico poco machito taqi huchana katasiu taqi piunteja ka versículo 23 pero 20 versículo 24 sti aniu kitis kiti kunata ni amoy apkiteja ka versículo 24 Kuatpi amuy nakaja wale yakakast kasta Dios au kisaja pero acá Kolki ganas importante pe acá kawenja pero ku krenisa wale importante ja ya sabe acá hermana ja traducis que anchita ahora baja traduciu acá coreano ta inglés aruru ukan kunate wal hermana ka ist apharaki inglés aruta kata kata kuntejis tra uku bahar sunyapa na siristra na hare kata tua diusan aruna kapat sasa haniti kompal kaspa koha ark suristua kunate hane kunte pal tuk pal kaspa kitite ha diusan aruna kapal kite ha ukoha aka traducir hamape il diusan aruna kap unyarte Acá Dios akam siwas ukama ka kananchenya sai warnaka walka hakana kape Diusan aron kap ulyart kasasa amuyuna kapakra gibi palapjeja ukama ha amuy tatano aka Dios aron kap atokeja kunay mana kun hamchui manipkiteko Ninkara cantas quedan suma uro Dios au machristo chimana casasas kunate ichuro teja kunte san montan kun san montan chiroja Diosan omachawi piqatan uka kanantas tan chiro kititeja uka omachawi katak kiteja uka hakipi kuat piyat cirektan hiwas nagaha kun ham teha aka iyaw sa tok sarnak sana ako hani sa chamani kanyani pero Jesucristo teha hiwas nakam hakche upaw yan napstani take kuna nakansa kuna pa teha wawaha ma atung kamaranikan ko sarap hayat pi ma biyahiro ukam taksi ukata kanyas ko apna ko siktayat ha kau sa gastirist ka uka lugar kam saranya ha sa siktayat ma dollar gasta tak ma hasitu ukata suerte ra kisa saskat be como Naya paga 2 centavos, mamá para aquí pagan 2 centavos. Como ajustación, what faltan pe. Takini 2.50 absunyan, esas hay como erit alcanza ni esas hay como ajustación na. Como este wawahaste wali cochisin ha. Kot may upahar sunde ha haniwa. Tatakaw takini paganya pa sasa kot na assist humak taksing garakta humak paganya marakiwa assist pat paksito pagak humapon ni paganya mah kuna humao ki khakta sasa ukat pe naya kamuk ta kot chi mahan si naya pun ni pagas kanya khakta ki kon na ki sasa mo itatas Nipe wawak pins kante ha paganya ha taksin ha pero makat ke taksin ha kona ya may pero kuna tsipansa au kipone be paganya paha kamar kipe Dios au kisaha hanis unik stan ha paroha kunslura ni saha
mach amapi hupatoket utjeja iwasana katakeja kun hamateja kunabajte qumacha katoqtan kwatja maineja yateqepi iausawi taki hanisay qolqinigaja hanisay amuit'anigaja hanisay ch'amanigaja pero kamsisa qillqatanakanaja San Mateo kanaja nayawa humanpiskaja qipa urunakama siwaka qillqatanakaja komaja diusawa hiwasanakampiski hupawa amuischuristo ebuinak sachurrakisto ta qechi qanchawis kuna ch'amsa nayanja utjitaspawa kunata diusanan haki kuata kunateja diusanaron kapalta nakuata komaja ma timponja ma $5 nikiyatpi nayaja atimpanganja ukamaste aka yatunka paqsinaka kumhakaya thanqulqini komaste al ma simanan alpistqanja pero qaltaja walpi man qat'awt jesinak pasayatja pero haniukaja hanwalikite man qat'awt jesinya nayaja iyausayat wa diusaro pero hanjamaki istkitonte paja kuatpi nayaja muitasiat diusaj komaja haitawach pachaitutis komasti mauro au qollartayat haka libro de San Marcos cuando hace kamsisa komaja diusaja walja qinakampis kanwa ukullat kasinja kumna amuya sirakiatwa wawanaka jaja desmay haspausas kumanaka amuy hayat koma diusanaron kapinaja ullarayatja kamsisa hanisay manqañanika hanqulqinikta pero diusar yawasataj laikoja kunjamsa diusana munasiñap katoqtuk komaja akwa llatun kapaqsinaka hanipi luntatas teqkunsa Hani kuna ni tat, pero Diosan monasnya pikata pero namaste. Ma dicino pe ta larun hahakan. Komaste quando siton kama ma urukan. Pasal ini mah main kamati arhayat kita kan waliki ini mengenai bisa mengapalkan waktu itu aslinya rasa fun iskat fun gitu. Kamera tuh makanya mau sih mungkin hamilnya sama apa pasti pak ya tuh pasti kayak pasti amo itu saya pasti yang kata negara saya kuasa yuta haya nuta punto bang hanya negara saya masa itu bukan kebalusti kualitas lebih besar. Sekolah kapasitas kan 3 centavos por capacidad capilar. Kuna kita kaman kahal 10 centavos mai itu no 30 centavos. Politeknik kuartelan kiri ki ay korek katanya. Politeknik
Ano nga palang puentes. Sigari jalan yung puentes. Kung yung makalas mo na ito kaya ka kuartelat mismo ka amuyas pi kung hamsa Dios sa naro imatay kuartelat pa nilang sa wala Dios pagarea Dios pa kamaste kuat una vez kuartelat mismo ka sila kape ka to kung mapagalit na pang kapta ka sa kontek Masuro ako maro. Alam nila matam tapos galit mang arta sa kilometer. Anipi volcanica tapirmang kasiyato sa puro tanda. Ukampi diyo sa kanaro ka muna siya pa makito. Naya harap semua apa makis biasa. Acá ant katok tukat si panza. Kamas teka kanha. Kamas main how kam malap harkin bi. Diyo sapi naroka takit hakin nagkaparang hatsikan siya ito ha. Una vez te ma problema o que con flus na hiwas na ka. Dios saros maitan na hanipi wala ka deh ortante iyaw sawin beha. Amuyos sarga maki ortan ha. Una man na ano alto ay nagpuri ni oras sa mga cutout kasi ni naka ano ko pero hakin nagkateha hakin nagkaroon hindi po na yung sirate na ya kahanay ko ni hanay mga kanyang niti sa kung nateha Jesu Kristo at yung makanakanan ka kung kamaste acá Dios acá nayan po nakakam kumasti kung napajite ko por may kaya nayar hiyanat ako nito kumasti acá ano nag-ulyar tutan ako nagamaskabsisa David siya apat pala sawot siya kahiwain doon muna David Kamaste David kasi pinaka-iskap ang big bahaya kata pero kumaka warni pa David Tiano pa na kawawana ka pa na ka kumaka zay ka Filisteo na kan ha David korok sama kung kamarat na sti aka pala sumangkas-kas di sisina kumaste aka zay de Filisteo na kan ikwa khasa na kamsas kama hanipi kaka maalo kami tunakwa hakan haka David siya kwampi eka hakan haka David siya pat mauruste gira naka uthana kwatste quando kuna bitir kutan kan girat kutma ikhamagi purin hapana utapar purin ko utapa hapichantata hane kitis kwan kanta hane wawasa warbis kwan kan kwatu pahar nakasin kau kan kapta sa wawana ka sa ar nakasin pa ukama pasar ukaha wali jak tatana
Ukakakun sложно его nakakakumas. Dios kunat ismus harapa pres, kunat utak pijan tapre itu, sesuatu kemana harus makan. Kemana kuah itu harus. Ukamas wali hanwali punin wako kamu pasatapa kuat pe mai hajkan ha. Was nakakum hajkaps na kuah wale jak atakum. Kuna baca teh main wal haji kuah ala kar kata main sinti si kupkaya. Kamar nakas pacana hich puro kau kan kata sa takas jininas asisa noteh diusan iwas siapa nih kan kau isno hana cap tis isno hana cap tis sa arsna Diusawa hiwas nakampiske. Diusawa askit ke aka hujanak aka problema khasas. Aka wali suma hutan ikuat akiwa diusawa hiwas ampiski ay kuma harus nisehewas. Hiwas aka naya kom pasarak piku man hanwal tawinaka. Pero chakun hamsin ito yusak tali kun pitur kagite wali kursi sinya ro kono kuna pati main problema ko ni ke ka wali champito ke haji komarkyo karkhas khi komo hajka kuna pati problema ko ni ki ka wala ka humana ka kuma para ko ta kuna ba ta au kina ka makhiuki ko hachap sakaya ukamawa kuna ta kha ma problema na ya kumara ki hatiyat kha wala ka ko tiwa wala ka tiwa kuma hanwal ta na ka pasar kitnan hakawi kham kumaste ka pakal kim sakal tungkam maraner kim sakal tungkam maraner pin kama hindi punyo kama Dios sabi naroha taki ko na ninap ito ha kunyang terik to sumatakinag kuna ba khad kamaha gua utapak pican tatahan dekat David Jajan ha gua walpi pa khajak tabisin kono Dios sarap sikasian komakau koros sarha ni kau tak pican tat kamake Ebron markar pe di saha porok kita upat Ebron markar sarkipan sawur ka hiu haraki pe pan pata wastatar rei paha kot khada bejaja ani waka utat khamunta ha ko makhdiusak kunatsu Pijan pan permit paja. Dius saksan naira tasarta masasa. Nia kau tan hakanya magiti. Tapi kun pe naira katak perde no ha. Ani wane kan tene esposa ni utas op karekinte. Kama paha haja nyana kadasi. Tapi Dius serius sini paha sartan naira katar. Tapi tidak. Bapak dejo al hajkan hupa kampo jak tabisinya hapurina poro David Cicero. Ikut sulat nang kapak sabkan
Soldado kapag arusip haragin. Kada bit sa rini usarak tansa pero kalag sa parak sto ka so kumanag sa arusip kan. Maka wala kan wal tawin po no panagkakahip kada subhana. Kung David Chichara arkanya ko wala siya makan o patimpon soldado. Kumasti kuat-kuat soldado nagkaka David Chichara unt kapan. Kala nag-irtabis kapan. Kala nag-irtabis kapan kumasti David oro muyo chirandas kapan. Kumasti Dios sarpi pakaachik tasir tan ha David Chichara. Nekon kamast inspire kantis kuat. Kurate kamana ka pas hito sa sani po ni chaman ikte na. Ako makana takir kala to kus kasi koma mo yas kana ka David Chichara. Kampisan alto kwa uncuk khan kapa. Concord hasta kuat hiwasakun slurs naha. Concord as yusar ki panewa arna kasna kuat hat yusa. Wali mo na siya pampi ho saroha istasistan. Yusa wali yak tatapi kunata munaka komacha katok tapi komacha katok senha aka Diosan espiritu pampi irpata hanya pepi hakawan kasah perhani koma gitu kuat Dios sarho wal yak isbitan kuna bete humana kaha aka komacha katok senha yati pas makuna saka yosanya hukha hawali kochi hakapas kamaste maar mana pe wala jana ka paha nat hilirin pe wala jana pa kamaste na ya para arha to diusan aruna kapa Mate kuna bete Diusan aruna kapa hakina ka kochiras ya kibana ka salvación que toca para aquí. Okat pe yo kapara khairak tu kahu. Punat kan mai kata tarhaistas te sa kumanak sa arsurakin ha. Ukamate na ya ha. Diosana kun hamtinan hakki khamaya sirakiat. Mai mana pe ukhan ha ko timpo ka. Ya problema na ka pero hani po niyo may kotisa na ya ka lain na istanyero porte. Kung nate ka Diyos sawa atip kanya churito na yara ukata. Kung nabalita kung hanol tayo ka nakakaka na ya ka Diyos saro orayata. Kwatwi na ya ka difficulty na di hasaki misuyat ka Diyos au kitokin. Kung nabalita ka hak usun tapka kung nakakdius sawa komajan. Diyos sa kahak kasin ka trabahiwa takinitaki. Masawi sa nyani na ya Diyos saya mo nagakaniw perdon katakapat. Na kung manakarmonasin na ka Jesucristo pe humanaglaw ko hibeha. Diyos chaman ni amuitan tapi ko na niwa Diyos kung da humanaga mais ka problem sa ito yak tabesip ta
Kuat diusah kamsa Kristen semua negara. Kunat san nari apuit asista so. Kama pi hiwas negara. Acá kun hamsa delante de acá reyen naira da Barcelona. Kuna de hupan marka paha tun khata khani pan wa kota. Kot pe mar tu ke oksan ha. Maksara maka rei cacakara. Kuma ha warme istirah kamsansa. Aka marka maka macini wasano. Ucatek sarahan rei haus kita kuat hiwawa sai kuma muyan paha. Naya kama paksi pajahani sar riya karo sasa kuat pe mardo ke sana huma hani sapak hakka tati kepala siun ha ichate amuk tata koha hani wali kaniti sasa kuno teha David Chacharosa Dios akan aira katat pi untas khana ha rinya pata Dios keha kun hamsa ka hanwat anak ha walichana kunak ha Dios akhi wasar yana tan pun wa munisto kwate war iyaw sa niya sa kuthinya paha kuno bete tabita akahan walta nagpaskan ko Dios sa skano humak na era puit asita na humar rey hamuntas masasin ha pero kada bichi te hanne Dios ara puit as kaspan kun hamal sa pansa wala hanwal pi hakasapan pa Dios aw keha takih mana karoha hadiu humana kaha katopatate ka komachaw ha wali sumaha ka nagataw kwata han kwaste han wali ha ka nagataw kwat pe akap Diyosan komachawi pa Diyosan perdon na sinyap katopatam ha ina Diyos ne ka perdon huchana ka ako kikite han walta na kasa utpan ha humana ka ukampacho a solution hi Diyosan ¿Cómo está? Mga kaha iyo sa papunin ki iyo sa kaya natapadamak ukha muy tapsati kun hamas ma pastura kamra ki pe arusin kop sa humaha paijaw katokta igdisya tichabat ma 3,000 kuwa katokta sa no ukat pinaya siya kunat sumahana Diyos sariyaw sa sahagta sa kumaha
Si vas a muy tampi, voy a presidentis pasas. Pero que vas aquí como muy tan, Dios a con hamsa, un tío va a bajar ukawa wali importante ha. So na muy tawi paha, haniu amuy na kas kama kiti hosan. Como mate Dios a ikutana permitido como que o paha, monas niya pa wakti to na bendition kam kato. Kumaha aka naira mana nakaksarayapi at ma kulista para pagkato kanta lentinak. Ka lentio sumas paha naira nakamatakis kumpi paha recomiendo. Kamasti. Kau kisah hakeha hakas pa ka kacamaha jadi tadi sa kalaktung ka tim sa kalakong ni marakam kiyo hakas pa kau ay kumua amer kumuham amuya niya spawan no. Una mata sa sipeas no. Una mata nak di sa ngaron ka pa ka para las puniwa. Iglesia na kana ka mais ka problema sa ti ko ka dato kipi mais saro intapta kun khamsa unistan ka kita kana ka dapat cicero wala hanol tanya pa diusa ka permitir aqueja kumatra kipi diusa paha katokeja wala hacha bendición kamar ki hosa na campeja pasará no hay más problemas con ti, pero ya usado toqueja, katoksnawa, hacha bendición. Kunasa wali importante ha, kunasa wali importante ha ka ya usawi, ya usado toque sarantanya. Kuanti diusa ya nat apata ma diusa no se kato apata bendición nax kumaha how pa irman sik ape ka kumakto takos paha pastoran uyo kapano paha pailaw katokaw sin ka upampipi pa mang asina tapi kung nagkapa alasin ka
Kuna bita kumaha Dios na ron kaparte ko. May ni kisay katok pa na ka salvasyon ha. Uka ha. Wali sumaw. Pero kuna sa aski aka David chichero kalpe para phan ha kun ham talit tan warmi pawa pa utapa kan napakaphan. Ito pasinas Kung David chichak siskati kuna kapakista sa paha hajak wahjana. Hajak at hajak wahjana David chichak. Dios au ke hakun suran ha. Kumakaw ko soldado nakapakumpanykan ko tas pala si Phano. Kumaka David chichak ni puniri ganit kala par tutaki ko nanak sa kung amoy Phano ko soldado nakapa. Kum hajiru inka sa pa nakakwal ko lera Phana. Nakapa uka soldado nakapakang chuki Phana ka hajak hajas ka ni ri kaspati sa. Una kes David chichan uthan hat yusaron tanya kibon. Kat pe yusan sirve para usitan. Kun loranya khas sina. Tu kwaksanwa maka aku tayan hatawa esposa maru kuma kiwo na kamaras. Kumaka kumasti hindi ka ukasarain sa puwer kapante ko naga. Kumaka ko maway nerope kadapana. Makikita sa sisiktapan na Egyptio was sa wakal sa. Nakakudiyo nakaro atakat sa sa pahakunta. Dios sabi uka wakitsan ha uka wani turosa uka ukang kanyap ha. Manaka ka ukat pe amoy apas mak. Ukam sa Dios sa irna kita ke mainita ki ko nagkuka. Kumarte aka wayna Egyptio wayna pikat iktap ki David chichak ko ha kipuro ha irpano ka kung kapitan de ko. David chichan soldado nakapaka usi patakakino pero inimigo nakapasti mawarang pa nakapachano kumapachano. Kuna bitak na ka anjit ust atta kalas kaya ko Dios mait ha. Kwat unik ta kun hamte ha Dios ak narkolt askito ay ko. Kwat na yak yate karak ha kun ham sa Dios sana muna niya pansar na kanya ko. Kumasti Dios ak ta choy mapambi puno yung mone. Yanap anya taki humanakaro. Naya yanap ama humaka aruna kagpala musasa. Kap problema des kaus naya yanap ama sistuwa Dios ak. Kunapa jite ha ma problema ha
waktu kuaha manakaha amparat tapi pamkumas con atracción más te can permitista Dios que makasih kayak tanu kad David cicak kam sisa sama ispajana bisa ya ha walpin wa mas tawar nakaharo mas ima kutan kita sisa kuma ispajana Dios ha ponido los encargos ya nabstane monas nyapsa apa yang rekstane kun kun hanter tabi jejaha katokana tapi monasnya kuona kapri kuperhana ikon anigo kau sarchkata kot problem ka resolve skanite an koste kuna bajite hiwir hamastasa yusaro ya maisi ma kuna utapas pichandas hano kada bejajan hanekut anguir kante koro pero uka hapasakio David kuna harus pure preparo ha zero kot ha tapi diusan monasinya pak diusan lorawi paha ya kasta puniwa dia amu yusuf kuna bajite wasak amu yusuf ham serta maka kuaka hani puniwa wal kipunas Diusar ia sete sartan kada bicara diusar ia sartan kuma masa tapi ha tapi kuna solusionos pe wawana kap sakut asin kharaki wat min kap kom riyeru sak kut kharakin pa kuma wa diusan amu yupa yos kombina nair ka khanir kitna diusan na lora pun khan koir kata kuma kalau kita hat kita kena sarket kuaha ihan hot ay nagpinay kung sarket ka pero kung na solusyonan mo yata mo yung paro kung diyosan manera pahiyak las tarakin kung ikapon niya to ka anti sarket diyosan naman kapalayat kuaha katokano diyosan kumajawi Walpi kuaha cuy mahak kucisin. Kuna bajda ka uso covid ko puringki kuaha hani pi kam presensial ha paltan tuir khapaya tante kuaha virtual tong di pal khaya ko masti kuma orang hakina kapi istar kita na internet to preka wasa kananchas ke kiyata disan aran kap kanala na transmitir kita na konteks disan aran kap tan hai kona han nayar sikta saki kuma kyo pan ka transmitir para kita na
Maka kanala nag-transmit yan ko may site happy ko ka ko isu kini nagakwal reklamahan ha nat sa ang transmitin kaysa sa kamawa Diyos sa ka mong sinipat yan artisto. Atakin itu kan ma producer ka transmission ka Brazil markan sa Brazil markan sa ano kana jisirikin maka narto ka dokumentar loranya college Amerika kipi mag nagasa haman jisirikin maka narto Masakan hal itu pada semua evangelio nandiyan sa Kumusta? Ukurannya mereka tutup ko nag-umpisa iwasan kakatan tayo sa sila kung mukhang agak tiempo na Ucrania kira-kira señorita Petra traducir coreano bahwa semua ya kita na coreano palan kama hawal kanir tanta stasitana kung nag-rechuy master kiyata no kadiusan aron nakapam yusan na kocho nakapsa kocho kaya na kama pi wala ka kwa ukuran refugiado nagaka diusan arugap ka istapan kamar kiyo ka hiwacha ka mo itan ka panakadakisa yun nakayatagis nepi hiwasan pe hakidak pero hiwasan pamagkista yata mo wali alo kami sa ukista prageta no kama diusa ka panakadakisa bahalag kumaste tinanag nawite ka matay ka bawani ki ka maiti waktu itu madulse sa komu maya patakit mai hani patakit mai kiti an ka patakit mai
Tapi giwas nakakama cuy manikin sa nakadiyo sampe. Mana ketika cuy mana kama utci karu nagpalan kaka. Tapi usaha magkaroon ng tama. Magkakatrabaho kasi sa wal kada pas mang asipon ko tiu hapas kunata kis ko aske ha hani kunta kis aske di hani dak sa putan ala sipon kun sa tapos mawa mana ka cuy mana ka mistarap hamaga diusan na ibang kulipataki wal ka kana kape han salvasinan salva kasike iwas na karo ka apak to ta ke hujan como que usahan iya usahin como ya que pasar nakaskan kuat usak saranya sa at usan mo nasnya para kunikun teho paham mungki ekjar kung na mo katha usa ki hanya mansar makan mun tasas kamu sa penyemang han wali hakiko pero humawa ikitatasas magkakadisan ano nag-arsop para ora parakin humahat salvasin katok tawa sa puro pagkamundon haktan kaka domingo utarakta kut kaparata kah kuna askiraki han kasti yuasa ka machi manikinya ne Dios au kimpi mereka hadiusan monanya keluar sponsor makapang aka diusan mereka pujar asa istasarati kon mereka hani pun amok tasikam ti arsup kapon yang diusan aron nakapang mereka dia saya kapakasan makapka ko nagkaroon ka managkaroon kay kananjap ragi kaci managam sa Diyos apki kapon ni alkatat managka kam halora pasmati kamapan kamate kapasa hawali ko ciyo managka kapal kumakazi Diyos sampai kajastan ko kawarang kakusas na kanang pakinat ito Diyos sa ko wali ko sisingin taga Diyos sa wali mo na sinya niwa takay kumana katabi ano salbasin ako curak ukak mong kiti yang pasti kuchisin curan mo na tama bendisyon na curan mo na tama tak kono acuran melato pakawali kuci kata si kono tidak kemana kah kuci tak kah usah diusah kemana kemana kata kia akak diusah nak punya kata paham kono asi kono seluruh hanya mana kah diusah na munasi pahu mana kah kat purini panen yo sab hasmati koma muna kakakama serta pamdiusan na Diyos au kintakipan paral katta sa pun cilak tawit sarantanya ni hanipi kunaktan siwasa pero Diyos au hiwasaro yan at isto bawa hiwasaro usarakisto kawa wala haja bendisin na kama kaya ukamasti Diyosan mo nasi batu manaka haja mo nasi pun kata-kata
como tapqih mana kay Dios saro alkatap chuy mana kap sa maestra karakim Dios pagara